habaho mariage y'ikinyoma. Yewe nzi abantu barenze batatu b'ibiremba ariko yavutse abizi neza ko adashobora gukora imibonano mpuzabitsina kubera kuremerwa n'umuryango no kugira ngo yikure mu isoni, akarambagiza umukobwa agakorana ubukwe mu rusengero abizi neza ko ari ikiremba. Ndabazi reka ari ubugome burebure. ni ubugome nyine. Hari uheruka kuva yamaze y'imyaka 7 umwe 2 3 7 atarigeza yihanganye gute cyane, batarigeza bakora imibonano mpuzabitsina n'umuswe kuko ntibyashoboka. ngo mariage niyigeze bakonsome. Mariage consomé, urugo rugizwe n'ibintu bitatu: umuhamagaro, isezerano n'igihango. Isezerano niryo mugirana muri babiri. Umuhamagaro ni ugukura iwanyu ugatera amahema ugasezera ugasanga ukajya mu wundi muryango. Igihango gihamishwa kuryamana. Mariage itabaye consomé ntiba yabaye. Ijuru ribifata bite pastor? Rirasobanutse, Bibiliya irasobanutse ku bijyanye na mariage. Iyo ibyo bitatu mvuze bitabaye, mariage ntabwo iba